Esimbarati akamoja nda matiangi akamoja nda sobo zumwa kasongo egera lingi daro ya yegusi eragateba kasongo tosha nyasaye konya simba mona nyaribo donya toto sora mona javedi amari gaidoni gakonya goitega nyasaye dada anjoba konye oyo akoro kwe ekebengi mungwano ya gutweka umutando kurukunga TikTok mungwano itali Kenya amete ngumba lakini akubote mangana kolekana Kenya elimo aselimo lituko aselituko e wiki ase wiki nendeni utito kumochegia kuna Matiang'i kolege ndo yakoro kinga tutakiti Matiang'i ba president kuse kwa murama kuse kwa kora kende abuno haguchera mungwano yo kumire Kenya ga bantu mu maete vijana bimu maete bimu itabete kabisa asengenjo akotete omugusi sana ali ndete omugusi muche bano atero kubya buya kabisa akotera Matiang'i already you pass the message ako describe babo Simba osoro Japhet Nyakuna abandi buna bali ige vijana byagusi byerule kwa konya Matiang'i abantu kumanyanga kaga gushoka ati nomination jirimo kwa abantu ngoyo konyirega digere vijana ibire mitandao ga babo atomukisana basire ba nominate nanye no MCA ikijana kende nekega nini bana ingie kabona 200 ya nini bwana 250 disredi ni yako nimetoka kuendea 250 nini bana unatusaidia muda sikuwa na rent sinaenda kutoa sasa naenda kuchoma hii kitu buda wewe usiku angalia acha hasira bro kala gani nilisema ni rent hii ni kala gani yelo lakini nilikuwa nimeendea rent hata kukua na hasira bro 250 si kidogo hivi nimeweka kwani oyako kubrand kora na maleta juzi no alengese channel yani mukeu kabisa buna kwa negoro ya Matiang'i mukeu kabisa buna kwa na mangana nende bono ro chitara digirabo oro kiri bwa wakati buna Simbarati yaro Matiang'i kuchia ngukuru vo governor buna Matiang'i yaro mokongu buna UDA yangire gusi enero tukurukanga creating public awareness guse conducting civic education online ukunu kuire siasa se vijana muno mungwano yuwa mwire kuire siasa se vijana vijana bichake kuwakira Matiang'i campaign kurugusia konya kubinyulinga tune vijana tukonya Matiang'i tune vijana tukonya Matiang'i tune vijana tukonya Matiang'i enero igasaine lokalia vijana birule bono roche clip kende aimogetenga akubwata eno yo UDA oyo neno yo Jubilee yabaro ngo wakachikura ngo kubwa bakoro kikabisa no Jubilee akonyora oyo UDA ta akonyora civic education omongi no leke nyore male ka clip naku akomanya ninke mungone yako kwana kubwa mangana ngulu yanje buna mukwa the analysis yango karate ko make a lot of sense bune clip kikira make bas bono kitu atware vijana bachire isiko bachake okora Matiang'i campaign balendri Matiang'i takoramu baone di Jubilee party basire Matiang'i chinjira chonzi pakovo governor mungwano brand kora kontenga agore na Matiang'i campaign mpaka agwakira ebi kibiko kolekane gore vijana Matiang'i naye vijana biweka ba appreciate yachi nomination chena noche se vijana asenge ncho berule sana kwa kule campaign kubana na bajumbe bale around Matiang'i mungwano yabete t-shirt oseko bya Jubilee dioka kakole vintevi onya kon Jubilee Matiang'i ikine kintu ite korwa na kiongozi kende yonzi kinangi na Matiang'i na yanko ni Jubilee ga kusi ngato kijana iki gitanga ine mutu sana ikina kitoko savaba kusiba mindo ka kigo igire vijana bierule kusaba kende barigirire ba appreciate muno bwa MCA bone vijana nevinge sana bya sokiri gocha kubuli kibachire bachire kubuli bwa MCA baoko boko batevinga bwata na haye bwata
Baminyoranira guchiali barumani. Baminto gake. Baminyoranira kaka barumani. If jana ndugu siya tuechagali. Ekanto kokoro mukibuno uyu moto disregard. Unabona Mungu anitanyo yato kurukunga Cliff Gisairo. MP ane. Akantevinga mukua. Yako kuboku kwani kwane. If jana ngawo MCN if jana byoka byako. Bikoro oversight bamyoka ne governor. Nga maambiki bakoritaya banyoranga mbabwata evyongozi bibuma etengi bikokora. Mukua beire nabako mu governor. Oyo beire mukaya nabako be senator. Oyo nabako mu jumbe. Yakora kwanye twairwe birugo bokoboke twanarire kokoregasi. To understand bune government ko move. Twarare mutungai megangai. Ndoroju na tokweregesako. Twatwara maskanya nyonto bwati. Twamanyire kende kuchiana kuchia. Ekyuna kitu gani dikura se vyongozi. Mukolengerali. Mwabate vijana mwabireta kati yenu. Ekere twanyara wategera kulan na kusuka. Usebo gake baminto. Bia muno sana ira chinga kichino subscribe na go follow in video ngokoraga. Tiangide chinga kechi kuva inform ngana chakire company ko kuna Mkwa Times Productions. Asingubata matanga enyangi nimeyegao wao. Nda gusabe kandi mu gusia sole kubwato muyigoga ne kwenda live abantu bara bali school na bokonda ngeri. Kubwate enyangi tutaba covered live which video and recorded video oyugune chipicha ngakire sim nambe anene rapo tambe ngakire nsi aruke wocha tokonya nambia mno sana musese ni utumira next time.